Pozdrav narode, kao što vidite danas igramo u Scholarship Edition. Dakle, upravo nas lovi ovaj čuvar, zato što je vrijeme za spavanje, a mi ne bismo smjeli biti u školu. Ne, upadimo, ne. I sada bježimo naš dom. Zašto mene love? Ali druga djeca su tu. To stvarno ne razumijem. Dakle, kad nam na knjigi, nebitno, iznad te knjige ili knjize bude ono kao z, to vam je znak da morate da spavate. Ne. Dok on odspava, ja uzim malo čokolade, ako vam ne smeta. Students are reminded that going to the carnival is not an acceptable reason to break curfew or skip class. I'm hungry already. Dakle, spavite. Nije da volim da idem na časove, nego u tim časovima možete da naučite nešto što pa možete da napravite. Kao na primjer što sam ja išao na hemiju. Ako idem pogledam. Ja sam išao na hemiju i ovo ovdje se otključalo. I sad mogu da napravim nešto. Pa tako da. Dakle, sad uzmem tu petardu i pogodim u čovu. Bla bla bla. I bježim. Dakle. Prvo što za ovih 5 minuta u igrici će da nam bude čas. Vidite? Idemo sad na to čas. Hug your fellow Bullworth Academy! Na časovima kao u stvarnom životu imamo neke zadatke koje treba da uradimo. Here we are again. Please get out your sketchbooks. Dakle, sada crtamo. To je bilo blizu. Ne. Stvarno ne želim da padnem iz ovoga. Jer je lagano. I pao sam. Dobio sam keca What's the matter, Ginny? Is your mind elsewhere?
Svaki put je sve teže i teže. Dobro, nebitno. Sad imamo nešto drugo da uradimo. Idemo da obavimo misiju s ove zvijezdice. A pošto sam ja pretukao jednog lika u ovoj školi kao najopasnije, My fault, sir. otičao se ona kaplja i onaj me prevario, pa ne kažem kako se zove, zaboravio sam. Evo vidite, to je mapa koju sam ja do sad otkrio. Imamo ovdje desno još grada. Ali u stvari vidim nešto zanimljivo, tako da nećemo ovdje rešavamo misije. Nego šta ćemo raditi, to su potrebne iznenađenje. Par puta sam pokušao da ukradem motor i da vam kažem nisam uspio. Evo sad ću pokušati opet. I kako se stvori? I'm coming for you! Alright, now I'm gonna get you! Better not do that. Sad ću ćemo ispostaviti na uvijek. I uspjeli smo! A, udarče na auto! Super! A, ovo neću pregovoriti. Nema veze, to što sam htio uraditi na drugi put, sad se idemo provozati do časa. Ta pičkena može, kako bi to može biti. Alo, mrš! Kuda je bilo? Jeee, brum brum brum. Najzbiljnije vam kažem, ovo mi je prvi put da sam uspio utresti motor. Pošto je obično policajci upati. I da vam kažem, nije ga lako voziti. I bojim se da će ga ukrasti neko. Ali imam ovdje garažu. Kako mi sviđam se bicikla?
što me čuvari, to nikad nisam ništa uradio. A, da li ću zakasniti ideš? Hoću. Ne vezi. Narode, dakle, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj, koja će biti vrlo uskoro. I tako, ćao!